O lisi mea mai kau kunga, o leo e siasi kako a seka. A seka foi wa, o le foringa mai kere kako mege ngusila li. Foka o kau mai kau foi wa, foka la kule lo mafo faur kelo mea. E kele anga e kako a seka e ngusila. Ai, kau kere fa alongo fa kasi po angi kupe mo mai ai, a angi mea mo mai ai, a ke kau mai kau aku. O kasi nge mea e se kau e kia u ya la audio mari koa. O longa fia I loa mea uma awange e se mea ngā ma vai pe maka e se mangui o sa mo ngai mea ngai a seka ka kia sol pol mea o fa ka kau pol mea la nga ku ku ali se me o fa ai e kau ke de kau no ma kau e fe no la ka ko a seka ngai ngusila ali vui ke msalo ai foi fa penga ai Australia ele ai ka ko a seka ke le Australia nga o ko New Zealand nga e fau masolo ia a seka al ka ko e va foi il ka ko mau ka sa mo foi le kai I Karanga Hape Road ya ka pa pe kai o fa ka ale o ka rongi ola uili mol ole malo sam o ve siri kelera ola le me ko pui ka usanga kelele o ke aku le nga makwale a seka la ko foi ai ora kangala ai langa ngoko ia meia wala ka ko fesili va penga ka ko fesili va penga a faila le ko a ko ke ka le o la ka ko ke o ninga le mo ka sa molla le o ye le ka ko fangua ke le ale Karanga Hape Road ai mai sei o property sia le lo se e ngel kong sulai va penga fo ila ma willing kong ile hai kom singa lo nga wing o le fesili ke le ala le o sa ma fo o la lisi ia kele o kampangi ingai ile mesa ile le vai foi le sa ile ka ko Polynesian Airlines ma sa ile officer o ai foi ole o kong sulong I wer kong sulong konga o la ko umangi la bala e lisi al fesili la e ka kele I fa longo in kalo kupe o au mai ai kalo o a foi yongi on kupe maua mai a seka ngar ka ko mo the question is during this lost time, who is benefiting out of it, of all these assets, government assets? Le fa kwa ka ko langong, le fa ka ko ngi o la ai a se ka ngi sa mo. Ele ngang fa lo le ya tawa man. Sa le leila mai sa. Sa le leila wa ka ke fa ko ai ka lo ku pe fa pe mai o include mai ngi ku pe mo wa ku ya se ka al malo le fa fo. Ai o kai ke road le mele nga sa ngo mai vui e fo fa sa mo la ya ku nga fa sa mo se mo fa mo sa lo la fa nga officer a ke le fo po ku nga officer pele ai o me ka wa nga ke la mai ka wa ale foi ka ko a se ka loi I fo nge wedding kong o ke le loi Christchurch ya nge fo ya nge o ke langi Il fangua ya nga nge pe fu e ka lang fa ka fo ele el ka ko malo le nge le ya le ele fianga fo longo fo kong sula male ka ko singo fa ko ese lan ma nga yo me ia pa fa pela wa nga fo ngi va nga fo le la ka ko kilo fo lu mangai po ang ka ko kupe mo wa ku I ka ko investments po ka ko asika ngi fa o ke longo fo nga Australia fo ngai me like ya pasar la ki fo I America ya ai ka we kia o le wo ele se singal parmia mai o le we uma la konge ko wa ke le ka mi ya sa wa o lo boni konge ye ponge o kilang ya ka va ku ro mala fa ka si mala ko ka me kas o se mele lele ya ka ta wo tele ya vai nga fa pene na ia ya wa le la wo ya se singa ya atono mana mi to fa le ya ya bale tulanga I pe ona ya al fisiri la penga va e ka kawa nga fa le ya ele a fo ele property nga ia la ko o nga la lease out e foi la ele morta foi le ngai o ta hu ya le na fa tau mo fa mo la le o a fo le foreign market o le fa ko e nga ia avea o se ngofo anga ku kongo ko ai ka uma ia ka ko expo ia o nga anu I lo la le ia
Inga ia penga ka vai ia le fangua le inga I K Road karanga hak o irai mini I favona mas fangua ke le ke le nga fangu e mawhainga whai uma ia mea sa moa ngai ror ko ka wofua a whao ngā me paka a fo I lele wai e kokongi fo I paka ngā ia ai mai se o le mga o mia mo le public liability fo I lele inga ia whao ngā I paka ngā a New Zealand lato a o le whanua lea I whawona ia o le makua ke lea e makua lava ke le whai ei fuafuanga uma lava le malo sa moa inga ia survey po I le need o le community a New Zealand lako I au kilangi ia pe o ngai vaenga ngai e tau ai le vaenga le wa e tango fia a le ata wa tau ia tau o tatu manino mal tatu malama iai ai le anga pe afa pe o properties ale malo sa moa o kanga uma sa moa le lako wa ia I properties ia ai ese alai e karikali ele kanga kai ko kasi pe ko lu ia ane mano wa ka wa foi mangi ngi la ma ko vai pe afo email malanga le ai lo ai la ia le po ai kanga kala po ai le afo le management a party le la ko ki fa fo inga malako kalinga ia rent umangi ngi company mangi pisingisi o lo rent ai I mea ko kingol ka ko ku pe va ele ai ka ko fa longo ku fa pe mai o le kupe maua le asa moa mai anga ase kai fa fo e fia milionga desen ya nga sa le lo o building le po le falele I o tau nga ka ua vui a mai ka ku pe uma fa le 5 milionga fa ka wai le ima se mea nga fa ka mi nga se o mar ka mi ngi a ke masalo o le finge o le fale nga ia walo longa ia vel ku ali se me fa ela walo longa vel that's right pues alo po kai baru milio ko se fu milio a ko fai ma repair ia ngai properties uma ili fa ku pe ala ko rada il fa pe mai ia olea o la bakue wa soia sama sange nga baku ia il patche da Samoa ia le patche de fa le ai ngo fanga I fa ia le visidi la ala me ka fa le ia ko I fu e Samoa I mai Samoa la e ka wa nga benefita ia fa le ngo o properties nga I mai ala ko ia ila ko lo fa pe so investments le inge al malo sam o le ke mai ka wa kunga o ke longa le pa lo ka sa faka o le au sia langa le ko ba ko le ka ngo mai fon ko mo le siba nga I ka pule so mai fo la fe so fingalo nga au sia le lewa ia ele lewa le fonga le afa le on sufa pa senge pa lo ka atu ya o longo winga la le fakula fongo e mfainga failanga langa kangi pa fa pe se me fa le kong se me fa le kong langa o ke lo inga elo isi finga ngalo lewa fa se kangi mo ke longa foi lo finga ngalo nga sa faka al fisili le ki fisili ya falling mai o leo ka sa un ya le chapipi pe fai le lewo pe le fai e o ala ko fai o le ano finga ngalo le mka o le kangi kangi a lewa a le la kangi le pa ki il mka upule ua kusa o le kala wele lewa wa faule skula fongo le skula fongo al ko nga bela nga wa faile si fa balbale lungo le fa balbale si o le ka ko vai ai fa balbale ngai ben fai e ba bela ka ke fa ko wala ngai o la to wi o lo vai ale tu langa foi ma wo mo fa to ina la tu te foi ala bi to nu ma i fa msingo ai o le va ai fa le ma fo fa atato o le kwale sawa ai pe o le upu foi le tunu e sawa ai le ao
ele nga ua ka vai ale ngi fa basi o nga wale ise right ale ku malo e anga le ngofo ai au mai le right al kanga ka ele o se ko ele palo kai Voi o kala la fa ko mango sa ngo. O le kangi langa le facilities o le kangi ku sa le fa ka fo le ile ku fainga o se furu milionga sa faka. Ai wala ka fainga paroka. O ngale en ka le ka ngoi. Ole winga ole tau ole la o te la tala ile vai ngale na le nga sa wai da sol parot. Ma voi la ke makai ku sa faka. Sa ui ila ile asol palo ta pe no fayeto e ku salele ya kuilepa e ku salele ya le belenga fai wo a ir kai mila ko o kai mi ku fai le kupe ale ku ele fai e ku ya o le fina ngalo le malo o le fina ngalo le malo o le kai mi le ua fa ma fai no fa matu mai ina ua uma le ia inga e tau ona io ina ele la se be ola fa pe e ka fie fu le afo le fuanga ile kulanga pe ngai ale saka ko va aya ngai be o fai mai e kuila e pomanga HRPP ka e ki nga o nga ole ke take a government la ai wa fai nga wenga ale o fai la fai palok wo ile electoral period aga ko va ile suanga o afo yo o meu o afo o ala nga lue o wala o afo o ngu mafio anga o le ku le HRPP ai afa ya ku ile pa mai ela nga ile ma fai nga ka fi ai fo fuanga al malo o fakakia it's exactly the same thing, same procedure. Ele fa pe ngala ku ya ka wanga se mai ku far ku pe kai mile no ese ale paloka ese le fuanga ile se lengi le o le se lengi le o le se lengi ale ku malo ma o le fo uma so nga me uma sa uma fa kalanga ele afo ye ele ku fa fo la ku ya pe ku fa langa komiki ele ainga au mai sa o ale malo la ko fai ka ka o la ko ku pela o ko la ko account ele se ku fa nga ku pele me o le privilege akanga ka o le ku malo it is their right to this money o la ko wa ya ka kau ile ku pelea o fa ka kia mai e New Zealand e se fulu afe e alu ile kanga ka o le ku malo o sa faka pa le benga le fa umi o nga sa ka su e uma vai nga uma ale nga uma fai mai loa ele ai ele ku fa vai si ile ko fa le malo la nga ku fa folding o la u fa ku fa nga ku pe ele ai ele au mai afua ia nga i lima o le ku o makai mo po ku ia ma le ku malo no e au mai sa o ai malo e kusai o ai inga mo fuanga ma fa ka kianga ia male a fo i male ka yala o umang fofua fai mai loa e ke alu sa e au mai lau akau o ngalu lau kupe ile i lau akau ele o hafia ila le palo ka le maka upulinge ile ya tawa le pumongi anga ilu mor silfanga le kuwa. This has nothing to do with the election. O fuanga lava a New Zealand e kawala mai ile malo ile fainga malo Samoa lenga fakingo inga wo uma wa kongu me uma fakingo lo lava. Ala ele fapenga wal menga nga fefe ele malo pe fa pe e kufa foile ye longo winga ele ai la e longo lo winga nga la velo le menga fa pe o kufa nga kupi no ele kufa nga kupi me lang fai la nga sa awali a fai la e mai kupi ka nga fa ko a o kala inga o umal pa loka ala ala ko inga fa po nga are lei ma se afianga o pa loka ya cha ulo mai e ko kas lei ma sa fianga o paloka ele i ngi menga ka ngo fie pe o mela i o me fa ko singa fo ile le fai e sui fa ku mala ku komiki this is
nothing to do with the election. Ya, ilangang whaalalo le ata. Mui ole, walenga ole peola solua yu lailenga kufaile, sapa il kufanga al kupelea ai asu se fulu le paloka. Ai ki sile fifo e vui. I kongo il parmenge. Nga sa ngō mangingo e lava ia ne fianga fōn mingska ya ale. Wa umang kufor kupe. Lawa ngā yoi wa umang fai. Longo wingala. Ele kufanga, ele kufanga kupe la solua yu lai. Wale mga umang kufor kupe. Yes. Leng sa ngō mangingo ai ale. Wa umang kufa. Lenga fisiringia e dale pule kongo il parmenge. Wa umang kufa. Lawa kongo kiamsi e kupe kangaka. E pena vai atu le ata o le fuafuanga whatatia le na ale malo ato. That has nothing to do with the election. E bengo foi aku. A faila o la ka kele ilo o ko kongo wa ko kongo la ka kupele ila ka kaunta fa ka ilo muli wa umal palo ka. La mela afia fo el palo ka ila ka kupe o la ka rightful money. It's your right to that money. La se me la inga ele fa peo. O kupe oe. It's your money. Ele o se kupe ku ya po lang komiki. See the difference. That's the difference. O me yo o afo yo o me o afo yo o petition isi e fa so. Ia o ngala wala ku ka komiki ave ele kupe ma. Ia pole sui fa ku wanu ave kupe. Ele se fuanga ku ya mala komiki ma la ko ngo fa ele. Pe o fuanga le malo. Ar kupe au mai yang usila o le kupe e ai nga o ka ngaka lava o safaka o si sila la oye ele fa pela o nga e a fo ye e nga o safaka ngumela lua ele fa pe mai nga o safaka longa winga ele fai se palo ka sa ka ngumel mo ala sa ko mawala ko kupe ai le palo ka il fai ka palo ka sa ka ngumel lu sawa yeah, there you go o kere que pare ko ka ikal nga lu senge el maka pulea ele lu senge se fun milionga Lei fa ko la kalua senge nga ile maka upu so kala ngonga fa lua senge nga o la ngonga se fulu milionga ele lua senge e va kaina ai o le nganga foi le vui le ka kilo ye o la amaka nga fai nga fo e mo kwa ve vesi le ko le kangi o le sui o le kangi ai kangi le paki ai o foi pa ki se la ko suinga ko safaka ale la fa la no kaup ore ya tu no wa fa fo nga mai o tatu tu no o no le tatu ya te mi o le mala mal tala le ana tupu me ia o kai mo pongsa o si ka wa ku ai fa la li sa vai kala mo ia nga wa fa inga lo la ko sui filifilia o ngal fa le lave fu ia yo ka mai sala fa ile palo ka ko le kumalo se sina o me fo ia ka mo si sina ko ia fionga ili fa masingo man fa ngola ko la ko interpreting o kula fongonge pe o le ase se a fo se ko manga le le ma wai ngai ko inga fa ni fa unga fa pe where on earth ke ngofo mai Lunga winga anga fa pe fala o ka kisau ka ika ka ke ngofo I Australia ka sau fai se lunga fai fa ka fai mai I Australia wale ma fai mai ele sui mai sa vai ai fa ngai le ngofo o fale ali uno war ka uso o sua fa o le kumalo o kup yo lunga winga anga pa pe ngofo anga wasol pungsa e malama ala ka au wali o ele aku fale ali dia ia o so kan sawa ya fa kai o ngo ngi be kupu mai ba ko ke o fo ya ulo interpreting ngi ko nga kula fongo fa pe kan sawa
kile fe fe fai kala because langa you know masalo ave il fa masingo ngala langi lupe o mai fa pe mai wa mako le mal bo ai mako kia ka mai fa piko ai il kula fongo o mako le lo fa basenga le fai ngole ko inga se fa ai unga fa o le saur ka le chiku malo unless you are a member of the constituency then you have every right langa o constituency ya le saur ka mai le chiku malo la se fa lo ngala ko pa fa pe fa foi se la ko wa la ku le ka mai le chiku malo la ku fai lang kangi fa sanga ile la ko sui o fili la ko ele se ngamu sa o ye ngame kai lo ye a fai e sa o ile fai unga ele ngamu sa o la ya ke me nga fa lo ba ku fa fo me le tu no mala sunga le ato ole nga ko la va le ka pu le ka ulanga ko se manga ku fo le o nga o ke ko ko la ele se kangi ale sui fai wa uma ima wa salo wa I fo finga ngaro le kumalo ai o le mele o kupunge le o malo lo le kumalo a le ka ulanga el paki pe o la ko le la fa kupu vesi le vale ya ele se sui ala ko ele o kangi le sui ale la kangi la ko ila mai ka wa ku la ko ka pulenga mai o fa ku kwa fongo ko ki a ko le aso fongo pe kesa il kan ngoi kon ka pule ele la pa no ku pu yo sa ye pe la sa ngi aben ka la aben ka pu o fa si le fia po ila le atawa o le alo la tu mai la o bai fa pe mai le o le sui nga ma ko ngan ku ko kasia ilalo tu la fono. He was an individual, independent candidate. Uma ke u ko le au ia lako. O le fesili lo le kula fongo pe afa pe e afo ye sao alma fo o fa msingo ke foi. O le fesili kulo. O longa winga o ko la iska ka sol kula fongo le e ko e ko ese le HRPP ese ia e ko kasi HRPP me ngai e ba fo le e po sa ol mela e la ko ke mai le nga au mai ngir ka ngaka ole al me le me nga e ranai e rani la lo le mai independent ele se me o mention ele HPP la lo seat o la candidate si le nga ya o nga e an ku ko kasi ke lo ngawi e o mo dia ko ma le suile a o le sui o no o ngi ka inga nga ia langa e ko mo dia ko ba nga ia you know kusa wanga o le ngia inga le ia le afo ile le electoral act ile run independent aulo ai HRPP asoli o me ka ko sole a pe la ka ko la ka ku ka ye ku e ngi me ba kasi ngai kula fongo vui ole makwa le ayo se kwa oi mate sa pasuyo kula fongo le o fanga paroka ole foke lo inga le mai le fa o fanga ngo ka inga le al pa ki le fast ole ko un ka upule a ver fa mo inga e fasi suinga ta mo no vai ko ole ko le fanga top 4 priorities ale fast kasi ngem ka upule fia bes o ole ka ki ngai eso le ko ki le mfenga ko ki mfenga kangi so nga me fa ka fa kangi wa kaunga babe se fofuanga ma moska ko lo vai ko ya ma se fo le ka sa ngia ku pa ka le ata wala ofisi la ofisi le tua ila so batu fa fonga mai samo
Si foi kausanga le kula i mai le fai nga malo le HRPP. Fast food mo kupu kausanga lufu kol kausanga kulepa pe lufu fa. Tu me fa penga. Wow, man. Te sila fiala le atau. O le fast food fo inga kausanga. O rane se fai nga malo fa vale arka koku. Ke sila fianga kula i mai le HRPP, kula i mai le HRPP, faun kula fongo. O fai nga palok. Ai o ku les kausanga wa uma fai nga fa msingonga ko ku les kausanga wa ko faile le a foile ko amend le kula fongo nga e uma ku le term nga wa ko amend fo ile ko amend le electoral act e o mai il kai mi le nga uma ku ngei le pa lo ka le fai inga ile HRPP o amend la vale electoral act si la voi le fai nga muli ya le go le qualify ya le ka o le amendment act o le yes pero le winga le la fam kala e o kala i o la ko ya kama mai po poko fai la ko fai longa pat ko au kaule i se ku e running valley e fai kwa aba ku e ko ki ai la ko kula fonga fai ko sui o ris kausanga ko ba foi o swinga le fai ko ya afia foi la ko sui e o mai il kausanga luo oa anga fa pe fo lai malo mai le HRPP o mar kai mi so le fa pengi fo la fo ko e ko lo ke fo ya because their aim is to benefit HRPP e la ko ke i fauangi kula fongo inga ia benefit ai le ku but only in benefit of HRPP. Binga ngalo fa makalaka. Nga go ofisiri ko ipe fia foi kausanga lenga kula i mai HRPP. Ola fa yo kausanga nga e ka u mai nei. Ola fa foi nga kausanga. Sui. Oi. E sui ai kausanga u. O nga olea. Ole le mau ko ngu ia la ko kula fongo nga fai. O ngai umange e koe ukia ya lako ya koe sui pe lango fa ya o sui nga muri ale nga ya ile amendment act of 2020 lenga la bea ya lenga lango ko bea ya e morsi le fifo la nga fa ngofia nga sui la nga sa ile power no vai ko ile chapipi mor ka mi kele la vai kausa nga kele la lenga ring fa ngofia nga sui per sui nga pensingi per sui nga swau ole pawanga luva ko which ole ko pawanga le kam fa ka ko ole luva ko nga le ka kam fa ka ko e sue inga fa ko fa fo ia kula fongo ia esa ora sa nga vu ko ki sui fa di mar ka sanga ka sit kula fo o nga ole pawa le luva ko no sa ile chapipi a kongu nga pasia le luva ko nu le ya tawa a tonu na pasia le luva to la ku kari ko ngal nga ai aka ko wo e fa makala le vai ngol fa vai fai mai a fausian kula fongo ai fike nga i man fa vai ole ku e la fo ir kula fongo ai fa ngal fa vai so all this kula fongo fa wel HRPP le ka ko ki fa kali pe ai se mau se lo vai ko they ya vui le vai they are all unconstitutional danga ya e ke le afianga o kangaka ngu ole tunu wale wa afia ai le right the constitutional right al Samoa. Everything they did, the constitutional right al Samoa, but only to benefit HRPP. Ya ulaya. Ele ka kaungo kailo yai. Why wait for 2/3? When all these laws, HRPP, were all unconstitutional, it says very clearly maso se fa bayo se kung kem kalasi fai mai al kala nga afeke a faul kula fongo ai feke ngai male fa bai alfke ngai ngal nga wala se right kanga constitutional right al Samoa alfke ngai ngal nga so therefore e ka nga kongi samya la ko kula fongo fai